Pengempon Pura Penataran Pande, Banjar Pule Bangli, ngemargian karya ngentak linggih, nubung pedagingan miwah resigana ring Pura Penataran Pande. Karya ngentak linggih puniki nyihnayang sampun puputnya ne pewangunan Pura Penataran Pande. Dudonan karya ngetek linggih nubung pedagingan resigana miwah gelar solas ring Pura Penataran Pande Banjar Pule Bangli sampun kakawitin saking tanggal 3 Februari war sekali tali plekutus kadulurin melarapan antuk matur piuning karya nyukat genah saha nancep. Upacara kelanturang antuk nunas pekuluh ring dalam sida karya miwah pura nyeti raho ring pemargin upacara negtegang melas pas alit wangunan tancep ngunggahang sunari wiyadin ngadegang burdadi ring tanggal selai Maret kemargiang mepepada alit sering rahina somo kliwon landep tanggal 16 Maret warsa kali tali plekutus kemargiang tawur balik sumpah melas pas saha mendam pedagingan sani kapuput tikang giri sulinggih mina kadi sira empu sinuhun geria Taman Bali sira empu Taman Ganda Sari Galiran miwah sira empu Pande geria Taman Semarepura Tegak. Manut manggala perwarta kekarya Pande Made Sukarma karya ngetek linggih puniki nyihnayang sampun puput nyani pewangunan pura irike paleman pura taler kajimbarang malih tembok penyengker kori agung wiyadin makudang-kudang wewangunan irike taler kabecikang perebea pewangunan wantah mawit saking wantuan pemerintah saurunan pengempon upacara sekadi puniki sampun nanin kemargiang dawag warsa siu 900 petangdal sesil. Melarapan antuk pidabdab sekadi punike krama Pande Banjar Pule Bangli kaaptiang sayan teleb ngaturang bakti sepisanan sida nincapang serada bakti krama pengempon. Dumon sudurung peniki posisi pura peniki mepet pisan napi wastanange pelingih punike ring bali pengadap punike mepet bentan jarak ngantos napi wastana setengah meter tan bentan nah mangkin boleh galah puniki tumaning boleh talak anggen napi wasana munduran titiang malih kirang langkung kali meter rata-rata puniki mina tadi sangaran gedong dalam Brahmo dalam kepandean sebagian pilinggih kental gumi pilinggih puniki Gunung Agung talak pilinggih ngelurah talak puniki pilinggih Prapen unduran titiang semi rata-rata mawenan kadi makin sampun jimar seperti duane punika makin titiang wangun karya mina kadi memungkah ring malik sumpah puniki memungkah ngentek linggih nubung pedagingan nyenuk miwah mangun ayu punika. Dudonan karya jagi kelanturang ring tanggal kutus 1 Maret warsa kali tali plekutus ide betara katuran lunga melasti kesegara watu klotok mopo pada agung saha pucak karya kemargiang ring rahina cani secara kriwan landep tanggal 3 sesiki Maret warsa kali tali plekutus kacinayang antuk pemargin upacara karya ngentak linggih ngingkup ngebekin mangun ayu perayungan miwah peselang. Karya jagi kelanturang antuk upacara nganyarin odalan dewayang miwah nyegar gunung. Karya jagi kapuputang ring rahina budawagi ukir tanggal 4 April warsa kali tali plekutus melarapan karya ayaban betara nuak bagio pulekerti meperani mendem bagio saha ide betara ngeluhur. Riasa miwah Ngurah Wira Bali TV.